Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Mishaq yaya mamakuna, ñukanchik wawakunapaqqa achka paqtaykunata chinallataq muskuykunatami charinchik. Tukuypi allikuna, kushikllakunapish, mishaqkunapish kachunmi munanchik. Shinapish, tukuymanta yallika, ñukanchik wawakuna Jesusta huyachunpish katichunpishmi tukuyta ruranakanchik. Chaypaqqa kaykunapimi disciplinarina ministerin. Shuk, Jesuswan kikinllataq alli apanakuypi wiñari. Ñukanchik wawakunamanqa, ñukanchik imata mana charishkataqa mana yachachi tukunchikchu. Yaya mamakuna shinaka, kallaripika ñukanchikmi Jesuswan alli apanakuyta charishkata rikuchinakanchik, paypaq mandashkakunata kasushpa. Chayhipaka disciplinarinatami ministinchik, punllanta Jesuswan timputa charingapaq, adorangapaq chinallataq pagi ningapaq. Ñukanchik wawakunaka, ñukanchikpi imata rikushkatami katingakuna. Ishki, Jesús huyashka shina huyay. San Juan 13:34-35 pi Jesús nin, kankunataka manaraq mandashkatami mandashpa sakini, kay shukchayshuk huyanakuychik. Imashinami ñuka huyarkani, chashnallataq kankunapish kay shukchayshuk huyanakunkichik. Chashna kay shukchayshuk huyanakukta rikushpami, tukuykuna kankunataka ñuka yachakuqkunataq kashkata riqsinkakuna nirkami. Jesuspa huyayta shuk kutin ñukanchik kawsaypi chaskishka washaka, shuktaq runakunamanka chayshina huyillatataqmi rikuchitukunchik. Kikinllapi yuyanata sakishpa, Jesus mandashka shina mayjanta servinkapaqqa disciplinami ministerin. Ari, tukuy yaya mamakunami paypaq wawakunataqa huyankuna. Shinapish, huyashkata rikuchinchikchu ñukanchik rimashka shimikunapi harkarishpa, shinallataq ñukanchik imashina kanapi, paykunawan tiempota charinchikchu, imashinataq ñukanchik wawakunataqa servikunchik. Kimsa, kanllataqpish, kanpak wawakunatapish, mana rurawan muyunchik. Ñukanchik wawa ima aqllayta rurana tukukpika, Bibliapi Dios imata nikushkatami rikuchinakanchik. Kay mundupi, yaya Dios munashka shina mana kawsakunpika, Dios rimashka shimikunatami yachachinakanchik. Shinapi shuktaq runakunata mana yankanchishpa. Efesios 4:15 nin, ashtawanpish ñukanchikka kashkatataq willashka shimikunatami khuyaywan katishun. Chashna katishpami, umashina mandaq Cristuwan tukuy imapipish wiñashun. Ñukanchik wawakunaman kashkata yachachinapika, ministinchikmi shuktaqkunapaq ayudata. Chashnallataq, shuktaqshina Jesusta rikuchina kakanmi, ñukanchik wawakunata iglesiaman pushanapi disciplinarina. Wawakunata wiñachinaka shuk ashtawan sinchi, imapacha manataq tukuripaq ruraymi. Chaypaqqa kikinllataq disciplinari, Jesuswan apanakuypi wiñarinkapaq. Jesus huyashka shina huyanapi, shinallataq mana rurashka Bibliawan muyunchik. Ñawikunataqa Jesusmanta amataq anchuchichu. Imashina alli wiñachinataqa paymi rikuchinka. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.